Okay. Linjani umajaha Ndlovu? O trainer abafana ukuthi bebe fit. Ngasebenza le team bathi yayilendazi eyakobulawayo lapha. I-team enkulu kakhulu. Anihlalanga isikhathi kwakuyi coach omusha wabesithi hayi laba uze labakha bazosebenza lawo. Ngasethathwa iqembu le-Cape United eHarare. Ngasebenza le-Cape kakhulu sawina i-league. Sathatha i-league lo coach abathi nguLoyithi Chitembwe kwakulo Mike Mate teamini leyo. Ngahlala esikhathini uPhasuwa wabembiza ku-national team. Ngasebenza from under 23, ngasebenza ku-national team. Ngasebenza nje ama-cups wonke, Chani, Kosafa, Afcon bengikhona. Ngisebenza lo coach uPhasuwa. Coach uPhasuwa wabesuka esiya eMalawi. eMalawi wabembizi ukuthi hayi ngibe ngizosebenza naye futhi. Ngasebenza iminyakeni 4 years yonke ngisebenza naye. Siwina ama-cup, sithatha inkezo zonke, sicollecta yonke into, ama-league, ama-charity cup. Akwakuhle kakhulu. Inyasa Big Bullets ngibongela ukuthi imfake kumap. Siwina ama-cup amaningi kakhulu. I-team efana njengeHighlanders ngapha eZimbabwe. Ngibona lapho ugqoka i-team elophawu lwehlosi kumbe yingwe akukhanya. Kwenzakalani Ndlovu? I-team lami, iqembu lami leli lisha engisayine kilo ngilase South Africa bathi i-Black Leopards. This is my new home. Lidlala kuliphi banga? Lidlala ku-First Division. Division 1, i-Municipal League. Ngisayine for 2 years kuleli qembu.